Bunge ba kaunti ya Meru batongeretwo ni mukarite wo mugambire ndikiri ni bekite karo kenda kwiliba nontuba siasa cha mwaka yo 2027 akiarire ndikiri na tariritie bati ramirandi ya thirikari rabekiriwirane no mwankereke mbere ya mwaka twitite bakiwa bati manana atongerie bakinthiguru kenda kwaririo ntubu mbere ya kurita mwerekera yoyo siasa cha mwaka yo 2027 natuboro arekire mubango yo aro siasa tukethe atwikarande na MCA wa Teneru Irorera Peter Mutuma Kalembe, mwandiki wa kiama keno Peoru Angiro Meru Franklin Karote na mutongeri wa baraka indene ya mbunge ya kaunti ya Meru Mheshimiwa Madeidile kenda kuthuya mwerekera yu siasa cia kaunti ya Meru twitite kiri mwaka yo 2027 uri kwithirite kwina miario imingi muno ya kithira kirimara kiri nyuma ya Rais William Ruto kana bunge bani bibio ngoba kwenda yutiele mwaka yumwe tuitakiri kithrono kinene kia mwaka twitite twine sietu festival season 2 ne yetente kinyanya mweri yuenana mwaka yu na kenda wichindra tigiti ya mambure yake Meru urita waskan QR konduwere TV ne kuka itene ka wacho kibiurio kai watra tigiti kano wetakiri www.wero.digital.co.ke kenda kwethira ukiwatira tigiti yana tukodurandite kirinteto cia Wero themwe Yareto kudhurania kirindato cia Wero urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Abunge ba Meru weka musemano kenda kubangira mwerekera yo 2027 Urawari gavana wa Migori Okoth Obando kuwatekana na maiti ya kuorowa kwa Sharon Otieno mwaka ya 2018. Urawari kiri kumureka wondi eku turolelia wondi ya ntima istishio kia Northi Menti. Toa kuretere chunchi kebile keronro mwanya dhahabu kutheo kabambene. Teto cia Wero. Ogo watu ene kiri teto cia Wero themwe mododeo madhidhio ni Maureen Krimi na ni Mutembe Yedwanda. Abunge ba kaunti ya Meru ni bekite karokio kirambiri ntuko yoro na kuri karukire roruare akiare kanyene ka bunge ba Mubunge wa Bore mugambire ndikire wite moroto yo karoki ni kubangira mwerekera siasa cia Meru na kirimara mwakene yo 2027 kuluki ne bariri timirandi ya witina mbere bakirirwa utirimana no tongerie bondikuru ya Kenya kenda kwariria mirandi ya kaunti ya Meru erabakuwa mwankathai itirarika urina bo akiyama wa maendeleo ya wanawake ntere chia iko South Menti boite bo bado nyuma ya Rais William Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki mwanka muthia mutukwikare na ribotie Utuko bagukira na abunge ba Meru bonde tibarake mubunge wa Tigania West John Mutungo rorari na Rudha baubangine barari na gikaro na bakiro kira kaire ntuku ya narwa rukire na migambo emeka iburugo kurukira mukaririgite wa mugambire ndikiri abunge bane baugite mishemanyo yao yore ya kwariria siasa cha kaunti ya Meru Mount Kenya East na ndiguru ya Kenya tudhengerete mwankene jwangiri Jeremy Rongweri na mugwanja na kiuga bakari tamwerekera jojoge siasa rwa muno na mantu ya tokwaria imantu ja siasa cia Meru county na cia Mount Kenya East na cia Kenya chionde twitite 2027 ko muchemene jojo abunge bara baturure Meru itukwenda na tukaugarua ura twitite gisiasa ndene Meru kurukia bunge ba ukurukira rendikiri bariga kuri na maendeleo jetite na mbere ishigo mbunge biao jangine jarungamire na jangine ja Meru akiuga ni bakwenda kwa kurikidwa ati mirandi uyo ndega kinyanda gwikinya kithurano ne twitite itukwaria mantu ya maendeleo kwina maendeleo jenderete kwina maendeleo jarungami kwina maendeleo jangi ja Meru mantu ya jonde abunge baba ibakwaria na kinyajo tugatirimana na atongeri ba nthiguru
kenda ba Meru assurance ati maendeleo yetu yacharungami charajenderete na jajangi ja Meru jara bunge baba recommended chakathithwa mbere 2027. Kungina kwikundi kia maendeleo ya wanawake Goji West bembiritwe ni bamwe ba MCs bakorotwa kere mbunge ya Meru amwe na MCs wao ni Bonanite Werubwao bwakwige ka Rais William Ruto na DP Kithure Kindiki kere korwira gite kiu kaerekere kithurano twitite tugisapotaga thirikari yetu na tukiuga tutam no tumiendete na tutienda kumifiru kwau ni tukuromba ekuru bonthe ba Mount Kenya na kinya akuru nthaka na ari betekire gutu support kuga tutam ni gitumi ba otu ni tukuona ngugire thirikari ya tutamwe turutirite twije itu twathurere Ruto na no twi kinya tukamuthura kairi na tukamuthura kairi na kioto muthura no tuteraga kumuthura no tuna kuurwa tukamuthura no tubangugeire akethro atwitirite na Mount Kenya East ta ekuru tukwenda gwitikanire na kauri imwe iu no kauri yetu that tuga support mwana wetu kithure u tuga support mwana wetu kithure u no ntugintu kia tukwenda kuga tutumba gutakenda twengene na 10 twina agenda imwe ake ya kuga atiri tugakaria bahati thirikari na ndi twenderete gukaria thirikari na agenda yetu ni kuga tutam kira tutikwenda bahati tutikwenda kwija kwa erua no tukwina antu bangu tuciantura bara bakothiuruka guko bakirikanaga antu betu bakiberaga one term anga two term ti sasa wanga president atebui lakini narua no ntubora ina viongozi aja bokwirwa nkinya mantu jara president atugitirite kiripotrande toshawero reakwarietwa ni Mutuge Kare ni kuma kiri nteto no tukure no kuona ya kabunge Bomeru paka watanira kiri murekera yo 2027 no kuona ya kabunge Bomeru paka watanira kiri murekera yo 2027 arana batukulukira 23578 namba yetu SMS haraka kiri mitandao yetu kinyanyiria nkethira nkithoma ntumiri ciaku ora wari gavana wa Migori Okoth Obando na watikanite na maitia ya kuorwa murito wa Rongo University Sharon Otieno Nikoti Obando na bangi beli maiko yamo Kaspar Obiel Diba watikanite na maiti ya nyuma yeture muambithania kiri yambare rithirite koti kuma mwakene yongidishile 18 Obando ambiriria yambare hari gavana aitungata kwa ibindi biele nele kithenji na ribotie miaka 8 nyumene kuma mwaka jo 2018 gambari twere na maiti na menama remo ari na rieto Sharon Otieno wa University gutautoro bwawe amwe na mwana akamatete na wari gavana wa kaunti ya Migori Kagitene Kau Okoth Obando kugwetaniro na kaumo kagikuo gike ntuko ya narwa koti ni ombete kwithirwa kigita igambarire na kubagwatana eti ari akoraga amwe na baire bange bara bathitangi nabo. It is therefore my finding that the prosecution has proved its case against the first, the second, and the third accused persons beyond any reasonable doubt. I consequently find each accused person guilty of the offense of murder, contrary to Section 203 of the Penal Code, as charged in Count 1. Each accused is accordingly convicted under Section 322 of the Criminal Procedure Code. Koti netariritie makarika kathumba jareja kurikithia untobobo. The fact that the first accused alibi that he was not in Migori County at the time the offense was committed, and the same was vindicated by the evidence that was produced in this case, and that he was in Nairobi from the 2nd of September all through, even from he was in Nairobi from the 2nd of September. It was not therefore physically in Migori when the offense was committed. That's not meaning that he was not physically present in the place where this offense was committed.
does not shield him from criminal culpability, since under the doctrine of common intention, criminal liability does not depend on who physically commits the actus reus, but whether the accused acted in concert with others to execute an unlawful purpose. Nkuruki akiuga moko dina utonko ni bothithikite ni bukuonania barigicho ni boboragire Sharon Otieno. I am satisfied that the circumstances presented in this case, taken cumulatively, form a chain so complete that there is no escape from the conclusion that the accused persons, jointly with others not before the court, committed the offense charged. The evidence on record irresistibly points to the fact that the accused persons with malice aforethought unlawfully caused the death of Sharon at the material time. Kuna rio kugwatikana na maiti ja kumuraga, koti itiramenyithania ntwiro. Kanyene Kawero TV, Mbita, Nele, Wakethenji. Ikundi bekuru kumancho unena karama sub-county ya Kiambu nibo umirete wa kadho shore bokingwe ati kangavana mutumantu edingia na seneta wa Meru Kadhuri Murungi pakiaria bowete shore bababo bele bwatethia bunene ukiria county ya Meru na nibo Meru bakwenda nibo rite Kadhuri etanambere kuye kangavana mutumantu edingia na baba etanambere kumuwata mbaru rwerone rwetekio seneta county ya Meru mwaka twitite Duncan Mwathi na Ruonoro. Ikundi biekuru kumanteresia njune na karama sub-county ya Kiambu ibibumerete kwigeka thirikari ya county ya Meru rungu rwa ngavana Mutuma Isaac hamwe na ngwataniro yake na seneta wa county ya Meru Kadhuri Murungi arabatongoreretwe imake na mutaramu baugite batie tayari kuthikiria orongo babaraba kuromba gite kya ngavana na gite kya seneta county ya Meru. Itoko support thirikari seneta wetu wa Meru Kadhuri Murungi na ito yete kuwatere ito support kinya mwana wetu Mutuma ntwethingia woni muntora kwendro mpambi kana ombera ndemo support wente support onge otemo Mutuma ntwethingia ne kundi ke twe support Mutuma ntwethingia na to support mwana wetu Kadhuri Murungi no support mwana wetu Mutuma ntwethingia na alignment na to Kadhuri Murungi embe itoko weteka Nkuruki kundi bibibi uritie ngwataniro kwigwere yogo gategate kabaraba kugwata mbaru ngavana wa county ya Meru na baraba kugwata mbaru Kadhuri Murungi siasene siejete nawe Mutuma kankwere kambere Mutuma mbere Mutuma nawe kinyawe na timu yeku nete ya Kadhuri Murungi wora tote ibwa yontonde mbekerete siongo biele kya seneta wa Meru county na Mutuma ntwethingia bobele na Antonia na beto bamatha bakirikiri batumite ntumwakire munini wa rais Profesa Kithure Kindiki haraba kuga kuri antu botumwa ground kumukaria lakini kaba kumweneria nuntu ntumwera botumwa neo etio kinyakiri mwana inji ange na kukwebunkaria kwa Kindiki wore mwana wetu batwe ntukwere mairitha tweri moko wetu karwetha mbiteresi twete mairitha twatorera ngare na transport ngiribe bute na twatoria ange koro mairitha mbiteresi karwetha arare ako twete kathimu araria thimo tabwa kato kwera mwana to Kindiki atere okiakwethera ibwa kethera na ntoya bambiteresi karwethare otire akinya nkiripotera Weru TV gicigo mbunge Kiegembe Central Mbita wa Duncan Mwathi. Mwabisa barwe irome wasi ne baritite mukano yo murito kiri baraba kuwa kumbakudira kuri antu bacikirite kiutati na watho. Mwabisa baba wite ne barikite kumenya kuri antu bacikirite bobongwa
nabo batira ni bakuthiatira no roka watikana kayukiro matali yarito ya kiwatho bariti ya bari ntere chakoje nabo wetene barikite kumenya kwiruirwe kirikuta tena watho na batira mantu ya ni ya ukinya muthia muturi Muriuki na riboti. Kampuni ya Roji ya Mewasi Nandi ni bambite mutaratara mweru jwa gutigira ati ibakugwata antu bara bakuya Roji bakitumira mitandao kinandi dikenda gutigira untu bubu bukwithura bwikinyanira bakinyite ntereche kantu kune ntereche koje betho begwatana na bamwe bantu baria baikunditie Roji kiutatina watho nale torea kantu kune narua lento kulingana na mitachetu ira tutega rokire na twekompeaga no nyui bwanto Roji o kulingana na zone tutagera to kona na Roji jomba ko dei kiuraira le tweja machine chetu na tukathima na ja ntuko na ro to kujaja to kuthima na tona lelere go Roji na ko to kumbora tona ke mto kunde Roji na teke database yetu na kulingana na mo Roji na nkoromba antu betu tafadhali bara tukarana nabo irije ya gatukone koje kinya shauri yako kunde twetho twemenyaira mantu ja go connect Roji irigari ituthingata procedure batere ofisi ne cha Mewasi bakigwe nandi bagetana mbere no chunkuni bubu na mtu onde uroka gwatwa na wamba bubu akajukirita gareri rito na kiwatho ambuga kwanjiria thai twanjiritie exercise yego ekuthingatana na Roji twanjiritira gantu kune atwata twithima Roji rwa kunjeku ndawa cietu ya tuthima nacio kethiro ku reflect mantu ja Mewasi tukathingata tona kirito jiru irigari na kera tukuthitanga kambuge Mewasi konekora Roji connection ya Roji iraisi mono hawe jago ga apply twakuthiria survey twakuria meche inkai mono na kethinyo tena meche iu tukweja kanya kuria kaora ukotha rwiru theru kwa Mewasi ko tukendera na exercise yeje miro yonde na tukavite coverage yetu ya Roji na iki to discourage ando lento yezo ga connector Roji no tumera Roji ro kuia lakini muthiene ndukoroga gwathe kulingana bailiro ga lingo kulingana na sheria ore kuga cia thikari okethera na leo gogite nya sara nguruki oiga bando bathingata procedure bati okejoga apply kulingana na procedure cia Mewasi ririo Roji kintu so affordable uko makuimanage yake lakini na leja ro kona mtu akia akulinya ataba ploti kike to discourage land in terms of losses ya no revenue ko re nyinge mono Muthuri Muriuki Wero TV mutirwa Kangangi Miakene ya ukabere kimera ke bamba kere dhahabu miundene ya baba inge haremi baikethaga na kugunika na kimera ke urimi bobamba ni bawatilite michie mingende kuma miakene ya ngirishele nirione ndi urimi bobo kumire nyenje no urimi bobamba pure na mabonene miaka kathumba nyumene kwina mbacokete kuri mabamba na thirikari kioneka wiki ra bonene urimi bo no kwethirwa mbeu ine ndi kathenduka mukone yo murimi ye ibo muthutira mwandiki wetu Anteto Mutugi kare aine chunchi kebile dhahabu kutheuka bambene bamba ni kimera kibujaga mono kiri matura jari murutira jo mwingi na mburete kungana mono tamatura jaboga itija ishigo mbunge bya kaunti ya Meru nonto buja mono kuntu kuna liwa ya kuma 24 degrees centigrade kweta 25-26 degrees centigrade ewire njo nichira chietu chiri Rwanda gitumi so ni uchibujaga bamba ni ure nio wa meanda earikia kuma kinyekeja kurerwa mbura mugono jo mwaki bambeu ikomeria mwanka riria mbure kaura kaire kinya mbure kaura arimi bange bonthe bakaga bia guketha bambe tiumaga ni umairia kiriko rio kia bamba eje thirikari ya Kenya nechiritaniritie kweja na mbeu ya utheri kiri murimi thaiji bakieja na mbeu gwitwa mbiti cotton wa mwena ndawa cha kumiugira mbeu ira ikweja no thai ni thirikari ni ire gwitwa BT kana mbeu ira njeru ithithiritwe ithikuritwe na science na ciathithwe genetic modification ira nikenda itiumba kureja we manginyo muno na itenda gutumira ndawa nyingi
na itikara mundene muno itirakura kia kumenya ni ati bamba ni kimera kiria twitaga ni kia mwanka na ithagire gikethwo maita jairi na riu murimi akenda no amegite thauke kairi na mbeu iji gwitwa BT cotton kiri kemwe munda yandi na mbura yumba kwithire kirita kirungiri jiri nekeja kwithire kiri mwana rojo yumba kurita kirungiri nya ikemwe ukanda BT cotton ikemwe igakuritira kiro 2,000 ririo mirimite na mbura ukeja kumirima na roji drip irrigation kana furrow irrigation na ngundi management bamba yew ya BT niko ndene ikemwe nikuritaira kiro 4,000 bambere na kiguni gikinene ni untu wona ikwa kiri kiwanda bamba ije niyo ithagire kiritanwe kendwa kiri wanda bya kuthithia nguo na kwao ni kureta twanya twa ngugi na kinyati gaki kiri kwendwa kiri wanda bya kuthithia nguo bamba ije ri na mbeu ije ni tumikaga kumianda kaire na nkuru kine tumikaga kuinywega ita maguta ja bamba jala jatumikaga kurua kana na njira ingi na kinyani itaga kekire tumikaga kire kuthithirio bya ng'ombe gati kama wega jangi nkabo na nitumaga nguo ikathithwa kana ngora cia kuthithia nguo iketherire kwa wingi na nguo ikambiria kuthithwa itumaira material ira cia bamba bambeje tukethaga ni thagire na mpinde ndene kuurere ikagwa njinari niyo yete kwathora na mpinde na bamba lint mpinde ichijo kagwa chionthe igataro iri keja kwandwa kairi ka mbeu mpinde ingi ikajokwa igekirwa machini nenge ya kuinya maguta cia inyo maguta tukeja kwethera twina maguta ja cotton well na tukethera twina cotton syndicate kuna ndikugire product inge kuma kiri mpinde ira cia bamba. Cotton seed is a key input ya byakure bya ng'ambe kaba ku import kena kithigira twaga bitungu kethera cotton seed yetu ino weta ikathiwa ikanengerwa antu baba ng'ambe baba antu bandere so that we bring the cost of production down. Rojo tugategera mathina jaraja rumirito urimi bubo bamba na thirikari bangite ate gutigira urimi bubo achokera murimi akagunikora kwagirite kirigono rurwa mwanya thabu kutheuka bambene keripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare boya kare utukuboro retro kodi no kone akabunge bameiru bakawata ndekire kwa na mwerekera siasa cha mwaka yo 2027 ukulokera Facebook kuri na Dennis Mutwiri Dennis Mwenda adiwa Meru MPs must put aside personal interest and unite behind one common agenda. A divided leadership weakens our bargaining power at the national level. If we want more development, resources, and influence for 2027, unity is not optional, it is a necessity. The people deserve leaders who can speak with one voice for Meru. Meru, Tharaka Nithi, and the Embu should unite under Professor Kithure Kindiki so that our bargaining power can be significant at the bigger table. Mwamba, Faulina Akawa, time will tell. Muturia John Akawa on their own. Yetonga John Akawa, our MPs wa Meru ni bure kabisa, wajui kazi yao kwa sababu bandala ya kutetea mwananchi wanatetea presidents. Ken Investor Akawa, hapa tutajua mbivu na mbichi. Testimony Akawa, wote tutafagia. Na kuina Kalinga Paulito Akawa, siasa ni interest, let them leave because they got what they wanted. Mwenye amefikiwa sasa should stay. And then kuna Edwin Mutegi Akawa, awawezi Gonde will come in between. Yetana mbere kwa na batu wetu rakithira abunge bamero bakethira bakiwatandira kuyana mwerekere yo siasa cha mwaka yo 2027. Tuone kanya kambere gakunoka tuichokera ni rono rochokia muritwa kirasine.
na Rhino Mabati ninikita maguri obwega ara gauge 30 mat ikwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. Na kwa garukire utaka kanyakika kathongika wete green yenange karibuni ala nonto mathaizetere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigwa Kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimero ndugera nyomba etere kariozo tuwa ndumekarire ete modugi ndoka imodugi ko yotumerete Afya Plus inanga itazo zo zironekana ndukene cionthe na ndinyekana no na vitamins na minerals teno kwa tukarania wa nyomba hiyo zozo nane Afya Plus anke nenye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntima etingana ya kwingi iko na mengi naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nacho jumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe General Overseer Reverend Charles Mungathia bawatanite na atongeria bakanisa ya EAPC Antubetwe Kiongo ni bagukuwata ugeni kirima kethaja guchwa mbecha cha kwaramia kanisa jareja kathithe kantuko ikiumia ntariki 26 cia mweri juju kwambiria thasta cia muthenya ageni bagitio ni gavana wa Meru Reverend Mutuma Ntwethingia munini wa gavana Linda Kiome senator wa Meru Kathuri Murungi waziri wa Roji Ndene Kenya Eric Mugaa Mbunge wa Igembe North Julius Taitumu, mutongeria wekuru kauntini ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia, MCO Wandi Antubetwe Kiongo Nkonja Maore, Honorable David Barion Gerard, Harun Abuana, urani murungamiri wa ritingo wikiri obichi ya Gavana Meru, Dr. Mbijiwe na bangi baba ingie. Bwinthe, ibu wati ogeni na kuja kwenu ni kithari mokiritwe. Pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant. But the fuse is about to go boom! Keke, kabeja na kamutu wake. Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium. Nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice
Extra Premium. Kawe na kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Ji nice na nice extra premium. Yeah! yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere ni untu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turaro rya kwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Emelok na nana lelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takagekana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Rware kire kumenya wondi eku turumureka wondi ya ntima isira ni moya wondi rire ndenesho mbunge kia Imenti North. Wondi nyende tongete bonene tauni ya Mutindwa nonto pamwe kinyabatishi stinji nene ya Mutindwa ere wondi ne ya ntima ist. Mudhuri murioki na kumureka na ndene wondi yeye. Wandi antima isi nema wandiria nini kire mandu jegie unene ndeni amiru. Wandiji irikishugo mbunge kia North Imenti na nema ya wandiria igwatite municipality jomiru. Ntima East no igitimbine saindi ya baka iti no Ntima East wina memwanga mulingo wa mbugi njuki njiro Katholine Market wite mwanga mwirine ukurugirite muteria Kithiu mwirine ichoke nande gwate koje ichoke nande mwanga kwa mirara ini kwa mirara na endowments ni Ntima East na iwandi very prominent kila kitu kira kiendeka ndene Meru kire Ntima East na uro nkomenyithie nusio mutire jwa kangangi njuri wandi Ntima East kage ni baraba ingi na nyenyeji ngote kibatije Ntima East neo inusu municipality nonto baraba ingi baugaga municipality jona mete mwanka thoko of which municipality twanganirite kwa mira kwina mou na ala kwina biashara baba ingi ento Ntima East boba mpere kura cha area na nkena kombo bakalia na area very prominent ne gwete Meru no Antonio ina main stage ina nene Burundi ina Meru kuma stage nene ya matatu kweta thoko ya matunda ira ijikene ta soko mjinga kweta thoko nene ya Kakoromone kwa ira nandi thirikari kuga ikomba kumyaka kairi 800 million ya kamberia gutangu ngeja thai maybe by 2028 thoko eketha ego complete tetha twina an advantage nonto tuketha twina places njega cia kwenderia na security yete ketha imarikite utwenda thoko eje yakwa ikiumba ukita for anto ngiri 12 kana 15,000 para bakwendi into biao
na yakwe na ngoroba kuma nthi itetie ithiro nyereca ta ithatu kana inya ikenda tumba kung'anira. Rais Ruto na Mheshimiwa Profesa Kindiki wameahidi kutengeneza soko ikue kubwa, hiyo ya Gakoromone open air market wamepromise 1 billion shillings. Wandieji nandi neo ture kwete siwenji ya Meru indi ikano kwa murigo jojo kagite kara siwenjiji ikathamwa kuikoro nyange wandia Nyakist. Ya maji waharakishe ile siweji ya Wakoromone tuitoe hapo. Wale wanabiashara wako Wakoromone watumie ile mahali. Kiri wanda biashara wandieji yambiti na marigiti irethondeka iratu na utumi banguo mono kweta kirwangiru otura ni rwajua kari ira inene buru ndene ya Meru araku ni ithanduku mariko na into bibingi mbia kuthondekwa. Ene jua kari ira nene kabisa ndene ya Meru ruweje yetu antu abaingi beja kugura into aja kuma mariko kuma mathanduku na itwendagia kinya na uruseru na itwendagia kinya ketho kenda rimwe kana jaire tukwenda iria kulingana na ule wakwenda. Kithike iria kia Meru Central kimami wandi Antima East kuguru nandi kithigiki nikyo kinene ndene ya Kenya kikithia nkuru kia rita 600 ontuku. Kuga gucokia nkatho sana kiri arimi nondu bakwendelea utu support na area thai iria letu irikinyete about 650,000 liters per day. That's a big jump kumara twale about 550-600. Moro to yothi tukinyeri iria lita milioni 1 na tumbe kwendia rero ndena turete mbechi wa Meru. Aja rutero kithigiki kia iria kwina kiwanda kia kaua kia New KPCU arango atano cha society cia kaua sikagwa kaua kao nkwenda kwira arimi ibachoke kawene mbeche cia kaua ichitete kwa mbeche iteja ingi taifu. Itwetheri twena average ya over 100 shillings hapa Meru na twateka thokone na Nairobi kwi bamwe bakuona over 150 shillings per kg. So mwaka juju ijite 2026 antunya thokwera twendagia njumaine it was enjoying very high prices kuketha kwina mbeche nyingi muno chijite cia kaua wa muno bubu ntereche kiorone wadio iji niyo kwina thoko nene emarigo na avocado. Thoko emarigo ira nene kiorone iri ndene Antima East. Kirithomo wa Antima East ina primary na junior school cha kithirikari ithano irio mwiteria Njuki Njiru Gachanka Mwirine na Muringo Mbugi. Kiri secondary na senior school kwina Gachanka ndi mwiteria ndi na Mwirine ndi. Lakini Gachanka ndi ndio iko na watoto wengi sana, iko na over 500 students in a day school. So hiyo ndio one of the biggest day schools ile tuko naye. Na tugitegera kumakirirwa ngiro utarani mwaka-ini jwa 2019 wa DG Antima East yari na akari bokuru miaka 18 13,246 na kiri kura cia mwaka jwa 2022 yari na ringi kura 14,904 bara baringite kura kiri itu 18. Kuna wakati Antima East walikuwa na kura kidogo sana, less than 4,000 in 2013-2017. Hata ilikuwa karibu ikuwe merged na ward ingine kwa electoral unit, paka nika encourage watu wetu wale walikuwa wameleta kura zao municipality warudi tena waende Antima East ndio tukue na MCA extra. Kura ici iketho ikiongereka mwaka jwa 2027 nuntu babaria betete na mbere guciandikithia kwa nande antu iba baingi sana na ingo daiji kura ile register almost 1,000 votes na ingo yandere daito tete na ku mobilize ora bomba ko jokia kura kwa wingi. Andi ndan mokoronia rwathurire mwaka wa 2022 mwankira na ino uriku Antima East jaja tuli mwiteria ni jogwete ijutete antu very prominent aja
nontu ja Martha Koome athomaira ja Muteria CJ ogateka ja former police commandant Sami Arache athomerete aja watandera Bakachanka kwena Muteringo aumite Ntima East. Kuma kwambire kwa Wandieji mwaka jwa 2013 ni ati Wandieji yombite gutongero ni Raim Daud ya mbunge athite nandi kwa miaka 14. Ntima East inaenda paka Gitimbene Market, Gachanka, Jukinjiro, hiyo yote ni Ntima East. Ikienda paka Mwirene ni Ntima East. So inapita hiyo barabara ya Kakoromone all the way ikikuja pandi hii ya Mwirene ikienda paka karibu na Mringwa Mbugi. Pia tuko na Shauri Yako hapo tu, tuko na Koji Estate kwa Ntima East. Kuma kwithirwa na thoko nene ya Meru ya Koromone, Wandioji no inya na thoko ira nene engunya cia Mutumba. Stage ndene ya Meru, kithiki ndene keria ndene ya Meru, iwanda bya gutuma iratu na kuthondeka nguo amwe no turi. Umane ati Wandie Ntima East nio ndene ya biashara mbara nini na bara baingi ndene ya Meru. Tega ukas biashara baba nini ba tuguga bottom up biashara baba nini Ntima East bare ukas bara baingi ndene stage Kakoromone kwa Mitumba tega Juakari Marigiti nyangara jichongwa ngari icheto ichondeire nyingi tithiru Kakoromone no ngara jire ko Ntima East ne gwete mira sao nene na manto jonde ja kwendeka ja kugwata ntu ne supported akariba Meru. Muthuri Muriuki Kirogono Mwanya Rwanda Ntima East. Muciĩ mutoti Mwarimũ Frederick Gitĩĩ nĩ umeneretie kambi ya polisi ya mawani wacio kuba macokie gĩkuũ kĩa mũtana wo bwete nĩ bethirite bakienda kumenya uma bokura na kwarwa kwa mwendo wo indi uti macoki bona kuma kiri mabisa kĩtuone kĩu musiasa Felicity Kirote Biriri na uwite baikinya kiri kambi obisine cia polisi bandikiri na kinya kwandikira ipoa kenda kwirwa uma bwongwa bo manto ya Anthony Kathenya na riboti kuma Nairobi. Nja ya Mwarimũ Frederick Gitĩĩ na ule mwili wayonekanire mwitonu wa Nyambene liu ni menelite polisi bagitukia maua nontu bwakwaga kubanenkera masoko makoni no sonkoni boy kukia mwana wao na kuga bediri to bakibadhiolonkia lila lionde baadhi yituoni giki twatonyere station ye maua tariki 5 January iro twarikirie kumya purendi na urire na purendi aurite December opa tariki 23 kuma January tuikwa police tuikwa CID na tutona untu bwa kwirwo kinya bumwe kana twirwo inya imbi kuendelea twikweria wetinya statements ciawe cia thimo nyese tutaciona twererwa ki thimo ciaorerwe ntubetwe na kuma uo te unge batwira delay investigations ira ciendelete ara mawa ki DCI na ki ndwangi cio chonkoni ira cimbite kwithira ite kueleza boya ni mbibio mbere okarikira mwarimu na bira biatumite twithira tutithikite mwarimu mwanka thai nja ino ni sokite ameneria tongoreba kaunti ya Meru niko batejaneria na kwaga kuba otethi no bwiko kagita kakaba gusarigi oto gute mutongeri kinyomo wakinyo turimbi tukuendelea abyo kweto mucie kana imbibie kuo kana tuibu kinya munene omwe rungamite atongeri bara twina bo agwo kwe kintu kia hapeni ndene emawa kinyora weta musemanio no kwa makikuri untu ndaibua pataibua na ripoti yetu mbere ne kinyile mheshimiwa wetu January ni marieto ambita watabithaga buni ni mami Frederick
uteye kankuromba nya rais wetu William Ruto kumene na bobola gusera giti kia mutongore kuru kaunti ya Meru Felicity Biriri ni augite Saturday no wena tongore bangi bakemana gituoni kia polisi kende belido kila kudina mbele amuna kwelithia kandi kirankia magusunku na polisi aipoa kenda basunku na polisi gituoni giki police IG katokoria Douglas Kanja na Murkomen athikire kiriro kia Akenya athikire kiriro kia Amiru amenye muborisi warari kabwite kuruta ngwewe ireriyo na twetikaniria ati ntuko Jumamosi kiumia kitwiyite tugeta mawa police tugeta kwa DCI kenda tumba kwaraniria na DCI bombo twelesa bobongwa imbibi kuendelea ito kuira aipoa tafadhali KCA bamiukie na atwa baikiria formal request barua nkameandika on behalf of Mama Tabitha kana tumeandike tu baili na Mama Tabitha na Mwekuro Frederick tumesaina twinda tumike kwa aipoa mwanka tuhakikishe ati tukwelewa imbibi akarikire kuma mji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kadenya. Vice Chancellor University ya Meru Professor Romana Zodhiambo nekirite ntumiri ya Rais William Ruto kone kigina kia rituba skulu chenkadhi chioro kana haya education funding model. Rais awete aritombonde baraba ukumakiri colleges na universities bakamukira kigina kigithomo yana kwana kumakiri thirikari itikomakania kaumoko mantu yara VCO yo hekirite bonene akiwa yakaguna aritwa baraba ukuma kiri skulu. I want to talk about the funding formula that Kenyan government has been using to fund the university students, to fund the TVET students and other tertiary related students. For a long time, Kenyan government has always been funding the university using a formula which is called differentiated unit cost, varying from course to course. And then later on, when the Ruto presidency came in about 3-4 years ago, he came up with a new funding model which is called the student-centered funding model, which takes into consideration the needs of every student. The more needy you are, the more support the government give you. However, in the line there, yesterday the president did come up with another report that even though this new student-centered funding model has been there, it has not served all. Some people have been complaining, even though it was meant to address equity. So what he declared and announced yesterday is that from September this year, all the students coming to universities and perhaps tertiary institutions, they will be given 100 support by the government. This to me is very good if it ever happens. And I think for youth, this is the best gift that the president is giving you. That the president is concerned that when you come to the university, you should not suffer. You should not sleep hungry. You should not have a lot of problem that you are not able to buy your books. And so with the 100 support that the government is going to give you, I think is something very nice. A few challenges, however, as we go forward. Number one, the fees for all the over 80 universities are not the same. When I say over 80 universities, about 44 universities are public universities and over 30 are private universities. Now, under the student-centered funding model, the private university lowered their fees and the public university's fees has always been higher. So with this new scenario, I see a situation where when the students now see all these things, quite a number of students will transfer from public universities to private universities. And this will collapse the university because money in the public, money follows students in the Kenyan universities. So if more students move to private universities, then
the public universities will collapse. The other challenge that I see is that there will be quite a number of people who have not really understood this. But the main thing is, I see a situation like when we were going to school in the 60s and 70s, where you are only given the money that is called boom, but the other fees, you are never told that it was loan. And so this aspect of loan, we will only come to know it when you have already gone to work. It's when the government start following you to pay loan. So that situation will also be the case here, most likely, that as you finish your studies after some time, then the government may start looking for you to pay the loan. And I think this is something that we will have to look at, because if you go to the US, you go to the developed countries, this is one of the challenges that when the students are in the university, they are okay. But when they go outside there, then when you want to pay loan, you find it very difficult, especially in the environment nowadays where getting jobs are very difficult. But all said and done, I think this is the best gift that our president has given to the young people who are coming to the university. Rwarekire kiuriketu turi kuri no kona kabunge bamero bakawatanira kiri mwerekerewe siasa cia 2027. Okulukire Facebook kuri na John Chikocha kawa, they will remain bowing to their master one term. And then Geoffrey Mutedia kawa meru kuna MPs on scarecrows. Then Niko Kilaka wa, they should continue worshipping their master as mere people. We have already decided. Ita nambere kwa nabatu nkethera nkithoma tumiri ciaku tone kanya katwilika kunoka twichokera nirono Bioria kiri governor wa Meru kiri bunge ya Senate. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV, entertainment for everybody. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na magurija te kuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebai. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro, na cio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro, na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Mataro kiria kurubarito ureterine Imperial College of Medical and Health Sciences tigira no kuthingatira mitaratara yonthe ya antenatal care uria kubatere nyonda wa folic acid wega uria kubatere kuringana na uria tariritwe rebyo kurabiri na regu enjaga kenda kuimenyera na kumenyera mwana tigira no kunyorojira kungana. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Sionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igu senga na kuoreka buikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ngombe riru teria lita 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega
tega nkara tega nguku itu ithio gatweri tega isui tega bere itu batucanure we tucanure ni tubu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe ngurwe na ndithia ingi chonde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. We tayari kugarura rojo rwaku gukurukira kosi cia ugima bwa mwiri njo MedPrime Training College Meru aria turi na kosi mwanya cia diploma ja nursing, occupational therapy, healthcare assistant stroke certified nurse assistant, perioperative theatre technology, community health, nutrition and dietetics, counseling psychology, mortuary science na ingi nyingi. Nitukuritana kosi cia certificate kiri mathomo ja phlebotomy, EMT stroke paramedics na ingi nyingi. Aja MedPrime College turi na arimu bari naomba ningugine yao modern facilities na nugwetikerwa kurea bisi mpara ukama katondo tugauchura attachment masibitari reja level 4 na tugakwa umenyo bwa kirio kia IELTS gukombithia gwitango gende goro ya America, Canada na UK. Turiongera na arua Meru ngorobe ya Royal Business Park 8th floor uciandikithie no twaririo kurukira WhatsApp number 0724769252. MedPrime Training College ojokania ibwetete na mbere. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Munini wa County Commissioner Sub-County ya Tiene Central Duncan Okechi wite ni bakubanga kuwatanira kwariria no kanda na mathina ya na kuremwa ni wita skuru ntereu bubu ite nyuma ya kari bamulango uke madeta wakiwa kuri nana baba ingi batiandite na kithomo na ukuma biashara ne ya mira. Okechi awite ini njira bethirita baikana ni ona ni thinene na batira ni ukinya muthia. Brian Kimathi aina ripotie. Ni nyuma ya kariba mulango mikindoli Tigene Centro kugweta bamwe bana bao kurema gwikinya skuru kumana na bora bojene na kiraba kugani kemera kwaga mbesa na kuleta ukekirinja imwe ende ndolele nkona nyana baba ingi thaiba te skuru nontumire te na mbesa ana baba ingi bara amba wetirima twana tonini mno mostly o ntuniera irete tunia thaiya na bate skuru nonto bwasiari bate na mbesa mwana areta skuru akaengo ntuko ile ithato akareka na skuru thai nyana baba ingi baina mesie na ibara amba na njirene twana njirene tukwethia no ndwa kwaga mbesa cia wike skuru ana barengwa skuru na imerera thoma ethia nikaba ethaba gwetanya kwande kwa mwimbe kana na imenti kenda bona bya kuria no kabisi nande urani hesi Tigene Central Duncan Okechi na ugitani bakujirite makarika jaja na kugasya riba mwentereji ni baringidito na ukiabutumite barama kumanyana mathomo jana bao. Tumekuwa na issues kama watoto kutoenda shule. Kuna wazazi hawana uwezo, angependelea mtoto aende shuleni na hana ile mahitaji inahitajika kama vitabu, saa zingine uniform, saa zingine viatu. Haya yote inafanya watoto wasiende shule. Saa zingine mtoto ako maybe grade 6, kuna examination fee inahitajika na mzazi saa zingine anaweza tu kulipia pesa nyingine kidogo na inafanya mtoto asiende shule. Korokio kecha kiugati ukiaki indi kinyama anto jange ja kiringirie gerera gutigera na bonde beskuru. Kuna wazazi ambao hawatekelezi wajibu wao kwa kulinda watoto wao, kwa kumake sure kwamba watoto wameenda shule.
Hawa wazazi wengine wameenda biashara, wengine wameenda shughuli za kutafuta pesa na wanaachia walimu wa jukumu. Nandi na gwetete na kuga mubango jureo bagwatanirite na machibo gutigira ni bagutegera na gutaura kana kuthiria buruma karika jaja. Kulingana na vile tunafanya, machifu wetu make sure hao watoto wameenda shule. Machifu wanachukua watoto mpaka kwa shule, wanakaa huko. Lakini hawezi kuwa huko kila wakati na kila pahali. Hiyo ndio inachangia saa zingine chifu akifanya kazi amebeba mtoto amepeleka shule, ametafuta mzazi, inafanya sasa hawezi kuwa kwa shule kila wakati. Report Lande Rusawaru TV kumatigania ambita Brian Kimathi. Arimi na biashara bambira braba tongereto ne mukardieti wo Rasta Karuiro. Barana na ugebo murengo yonge barabedrite bakiwa kuri na mubango yo kwenga biashara bandi kuri Somali kuma mutsi yo mawa poete bu niuntu borongo bakiwa mawado ya miraya reti kienda okari kinya biashara ba kemera nate kwenyile muntu warore yo norore ko kana kinya dikurwenge. Dennis Mugendi aina ripoti na jirendiko. Gavana ameanza kutengeneza sheria za mambo ya miraa, walikuja wakateka advantage, wakaanza kutugawanya. Akasema huyu ni Msomali, wengine wanasema Somali yende kwao. Ukurukira rwaria rwarimi na biashara bamwe bamira kuga kuri na njama ibangi ni atongeria bamwe ya kwebeberia biashara bamira bagi Somali mushini o maua baigwete mawatho jarejare ni thirikari ya kaunti ya Meru na ndi babangi ni basumiretie na kuregana na nteto iu na bariuga ni urongo mutheri bwa kugitaria mubango jwa gavana Mutuma jwa kuonokia mira kuma njarene cia baka ibare bethiritwe bamimamirite igitarira ja na kwethia arimi nkombo na antu bararacia bakiwa kuri na antu bakwenda kwengwa mawa batu ti muntu ngabana kwenda kwenga mawa no ti investor akwenda kwenga mawa turenda kuwa ngabana ku investor yite abo bakugura mira kenda demand ya mira yitia thoko ithira ina masindano baba ura mana mwanja baba kureta ndatu kenda basia mira basindana baraba kura mana mwanja oinde chama ni manto yege miranda nesi mirote musumari okwenda kwengwa muntu ro kwengwa imuntu rote kompulai na sheria no ntothirikari ya kaunti riwa muntu ro kura mirane ya menywa no ri kugura na kwethire kwena minimum return especially litara mbura raba ura mire tondo thiringi ego migotweke kilo tondo mwe mira siringi mana mwanja na ke sheria ere riwa murimi no mwanka one 80% ya mauriara ya uri okala ithiri 80% ya 700 ni pesa around 560 icio ciakinyela murimi kwa antu baroro ne oro amiro bathatu bakusanyite na sumari bari mbeca otemwe mbe otegomenya manto yabo nonto ntuko inya ithiri bonde bambetete bembira ande baende kinga na baswere na oba fix kenda pare ka manto ya pero ote manto yo fix nonto te muntu sura mamulaka imire kwendo yeta mbeca ibaretere bona sumari na nturaba ngibo pinga ngabana kinya pesa iba ero ito bamenya nte support Mutumani na mauro ya ndo mia yoa ntete kende tayari o support nte kwarire manto support na nte support oke lakini muntu akathithio ntobo itu ibobo ya daisa ru wage utawala ko na thoko Mutuma agora investor onge amura ithoko ne nariko kwatweka ani saru wonya tangazo tuko mira egora batangaza musikitini no ntibo batangaza bakaua mwankera thairo yo mira erare ngiri wanu 80 royo ni oro na ngiri ana iboko karaonde nisi thai investor nge ko ya mira yo kimbisana na kuo batu bira bioni atrende nisi te kwenda kumethika tero si te kura kana nimbi tote kwenda thoko yethere muntu umwe Mutuma ne yabo tokimbisane ende barenda katero emwe twinyelie bate ya katero isindane toteto thoko thoke menya katero si asinda no torira twatethwa lakini katero emwe kyora no kayo tworo api nderori atongerie ba maitila ya nimbi bya tomo karanthe na basarubo weto pinga ni investor ngate ke ya kombo amurimi mireto nerare kwanjeria witia orara iruombi yana siombo to makwendia ntu endo ninte mwithora ruare nete a withdraw case akethe ate withdraw case ndire yana evidence endito muno endito yeninya video ekwanania baba kuria murimi mwana siasa onge noya okuwa ngabana abwethie yau aitia
ukethira mutuma atethi mumiru kenda itiare loi tekaba tutethitie. Dennis Mugendi, Weru TV, muciĩ-inĩ wa Maua, kaunti ya Meru. Gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingi wete thirikari yake nĩ ikinyĩte matalia manene kĩrĩa gũkĩire municipality ĩrĩ kaunti ĩyo ĩrĩa nĩ ya Meru Maua Timau na kinya Kũmbũĩra nĩ yakuĩ mũno akiwa kinya yo kaita kati kũrĩa kambiria kwamũkĩra ũteithio bo awĩte kinya mwayo tirwo mũrio nĩ magavana bau kabere na chumĩtie ũrĩa kũmbĩka kenda wiki Meru atalia mbere hariti ya mbere ya kamiti ya mbunge ya Senate imantu ĩgiĩ ũgai Bomainya. Anthony Kathenya aina riboti. You wanted the chair to know. Gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingi akiarĩrĩria mbele kamiti ya gũcũnkũna ũgai Bomainya kĩrĩ thirikari ya kaunti liwa luga thirikari nĩ ithĩte na mbere kũgwata mbaru ũtungata ba municipality ithatu ya kaunti ĩno ile ya Meru Maua Timau na imwe ile ya kuya kwambĩrĩria ũtungata ya Nkobo municipality ĩno jonde liwa gĩtongagĩrwo nĩ board ya ũrũngamĩrĩri. Mutuma akiuga municipality ĩno jatigirwo na mathĩna nkũtho kuma kĩbarabara ma governor ba county ĩno. Like from where I sit, I'm barely a year in the office, so probably I'm carrying the burden of all my predecessors. Whereas from what we are doing currently, it shows that if we get another term, meaning I need 2 terms, we can really make Meru a benchmark, a place for other counties to come and benchmark. And with these supports, I think we are going to ensure that we are going to take services closer to Mwananchi, because at the municipalities where Mwananchi is. Maseneta ba kamiti ino niba ulilibile bikona gitomi municipality ino iteambirite kudhurania ogoti na mbesa jotungata ontubula bakuga bukathithwa bugatethire gukinya utungata kiri Mwananchi. If I was a governor, I would delegate so seriously and hold those guys accountable. I would be delivering services at a very fast rate. And the more you deliver urban area services, the more revenues you collect. Because we are trying to solve a problem, and yet this could be political. Are you comfortable running municipalities, or do you think the municipality are a waste of resources and they are not able to function? That parking revenue continues to be collected centrally. Why so? And you're not getting it. Gavana Mutuma Ntwethingi akiuga bobo bumaniti na walenya blabo table ekelie bwabula mbesa ile kudona nukagawa katika municipality na thirikari ya county. Raising and collection function have been delegated to municipalities. They have not commenced collection. This is because of the ongoing discussion on revenue sharing between the county executive and the municipalities on the amount collected. Amwe nogu Gavana Mutuma Ntwethingi ne gwite county ene nenkanirite ngugi ya kutheria municipality ino ndio tongole bwajo. Meru, Maua and Timau municipalities have each developed a solid waste management policy to guide the management of solid waste within their respective municipalities. The policies provide framework for improving waste collection, transportation, segregation, treatment, and disposal while promoting environmental cleanness and sustainable waste management practices. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Akaribaga ko ni chuka batinda kintu kugenera kumwania na kwinyango komera bio brabo yanitie na maruke miundene yo bwete arimba baingi kinyane batiandirite urimi kumenya na charira bokumite bakiromba rwangiro nyumo chekithaka gukumira na kubatethede kuthiria thine. Nicola Chabari na kulikithia ntetoi twakiriria njariwa turi matwaketha ni kiunga yo tugawane thank you nonto gwane mpembe bayu ugekalabo kendo cingiria akari ibantora ya koni na ntora ireire akube bali ugandanga injo itwikite kinyamara akenene kiribo nonto kinya kuma akwanda akwao gutire gento baketha nonto chija igauka na kana bira abiga kora ndanga goina chija ikaunanga na kwenyangia abonene na ni mingi tikaire nini nukona akwa ina mbembe au ciarire cionthe utakethwa mbembe no imwe nonto amitino aya kwina kamugunda kali baria nako wanako cire cionthe nukona uri baria atirimite ura karegire kurima nonto bwacio to mbembe na mboco cionko na marigo kaburanga marigo utigi ntundanga itikuraga na nkinya mianga ngwaci na ndigo
ona makiria wogu ni gucona kitchen kana nyomba ikaruta kira gikethera ku ciethera umbite ndigo ikauma nacio ciethera umbite makondobia ikauma nacio thanga kiroko no ngatuogira na kabuyu tukambia kuringaringo no esika matoka lakini ukethera wena skati sigura ithao mutenio ucia kura ithote sigara maiga cithie kono guthama na tutitoke kura mbeu orira ntanga pataraisa kila kitu bariuga kinya mwankira athaino gutire gintu baketha mindani yao nonto obwa agwenyangia abwanthanga ugwende bakirongba arwangi rwakinda Bilez ruthongere gatigati na ukaranira nabo guceria antaira ya bora bomba kwithira bakithina mbena kwithira bena muturiro mwega njarani cia nthanga ino ntumanturero ni affected muno kinya neyola nonto matikethete tari gutige ntumakethete makondobia ni cia bururire gutige ntumena kio kogu nione romba ndingirombe nene muno ninkiuga ningiamba kuromba thirikari yambe maciririe gya kuria nikenda neyo KWS neyo macire nyamu ciao mathina cio nondu naku kuraga ni kuya seria jarani ciaku kuruta irorote agiririte noguo ndinkiuga ukigwa metikira makagwatanira na aturi no mabote guciithiria antu maingi ukwa manogire ugacwiria guku ingi ni mithara mibande ana muthara ni kinya bantu yabota moneka sekiunangaga muthara ni risankinya muthara tutubata utatua tiga KWS isite gatugwatiria nontu riu ire thina na kwenga ire thina muno mangeja gutwengera cio tutumba gucenga tiu twina ikutha kwina banda indi riu ana uticiomba na ni mingi tite muceso ni mingi cio kumaga ko ni chuka ng'ombe Betan Class Chabare akaribu mpoko wondini ya gatonga ne bakuthethanikira bakuwa ni utiwa nyuma ki mirandi ya witi na mbere amana kuthirwa ni badingira tongere barabara itene kaitene ka kura wite wingi no utumiri bonchobi ndene watho ni mwe ya mathina ba ukilokira bakiwa untubone boringithetie kinya michi mingi baingi baruga kinya ne batianditie michio no utubo utumiri bonchobi ne bakuwete kinya wa sistema ya thinengira ba ukilokira ne bachokete nyumba bonene ki witi na mbere makena babu aina dibotie Kariba mpukune batarirete gutigirwa nyuma ni atongoria bao ki maundu makonenie na uthina mbere aria bakuga nkinya nyuma ya kubathura batethitwe bagitetheka tukabathura tutena nkoro ciire lakini bo bathi gutuchuba batuchuba na metho marutere bakiuga mpuku ikiagwa na arume gukwa arume batigirwo kia tukiaga turi ekuru ariuga unyua nchobi ni wongerekete muno mpuku nginya makanisani magire ashirikani onto antu bonthe bauririte nchobini onto rio tumite nkinya wamba wongereka ende kinya bara bachubagirie nchobi baturithirie nture no yetu muno ciena nchobi nene muno makanisa mamarerie yakamuyuria makanisa maingi makarigara lakini matire ashirika ukathi bantu angere agwetwa kanokero ndi akana arumi bo kurana taino na mwatho no ankurana utachia magona na arwarani mbithi bachoke makanisani na bara bari no nyibomba bathithie mapompu batie kwireki baruthe makochi kenda bagetethia ru lakini rerenge ana ndere yongo mtu titiganja na area no ya mpuku na mpuku nkyo getomikia thinia yura cukuru bagi wa stimani kinyamara kengi kiria bakwitho bagikurukira bakiuga bara bena mauti ama kuruta wira uria gutumira stima ni bakuthangika muno aria bakuromba atongoria kubekira stima guntu guku kaga lakini area teno ntienda gwikira charuni nkarutha kantundu na mbina utie mwanki ende ni onanga mwekorwa yete muyi akamba kaikathanga cheni akarothwa ntundu riu nani nkamuchuka tubecha tunini niyo ningwa ndenda kuthongama ngathi kathanga cheni no tithi kathanga cheni tende gucoka mukuru aria ukuratha rwi no ntigo tugire endi batucheke bwega na metho memaire kinya gitonga bomona bomweri butukumwira ogu gutuma ntumagia mikebe ngatumira bathi lakini kuwa mantumagia stima gutige ntutaiku hari na tutikona kwina mwirigiro bariromba kuthirirwa nchobi guntu kuu kenda baumba gwitethia ende anto bara bachobagerie nchobi ibachoberie na inye nene muno nikenda kanisa ciana iri kurugoro ikura erie no tore mbwe na makanisa manana lakini utie kanisa korukagia asirika 20 no lakini kanokero ugo gwetwa kanokero kwena asirika nkero kia asirika 60 na munene naije sabwerie naije lakini tende tukatheta na mwekoro tora sabwerie aya gwakwa kakwa mamora thiete na inya muno imbiegiragia bathi
ara kwina njobi Ubiri kwegwa kwenjobi bandiro nio ethire. Kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Nyuma ya MC wa wondi ya mowa kuthamira kiamene kia Mike Sonko nikio NEDP nende akariba wondi ni barede tiontubo bakirebo weterini ta lerire ya nontonende akaomba kupatetera na kinyankulu kiko bonda mirandi ya weti na mbere wete ya musiasa Sonko ne dharai kinyane mirandi mwanya ya weti na mbere kinyakiri antuba kindiguru bakio ntubo nende bo batede kinyakubonda motede yangi yara ya teda ciontubara paringekite Dennis Mugendi aina ruonoro. MC wa Maua Duncan Kangwana arikitie gutumiria murungamo jwawe jo gisiasa jwa gukinyuka kiamene kia Mbasi na gutonya kia NEDP kia Mike Sonko nandi athingati bawe ni bakathite itwari na bariuga kinyabo barari abiria Mbasi ne bakinyete nthi na kuthingata mutongeria uu wao tonto nathithitie untu bwa bata. Nimefurahishwa sana na mheshimiwa wetu Mheshimiwa Kangwana kwa kuchagua kufanya the right decision ya kujiunga na chama ya Mheshimiwa Sonko. Tunajua Mheshimiwa Sonko amekuwa mtu wa mahana, chama chake ni cha amani, si mtu wa vurugu, na pia mheshimiwa wetu amechagua the right decision kwamba tunajua Mheshimiwa Kangwana ni mtu wa amani, ni mtu wa watu wote, ni mtu ana ukabila, na pia tunajua Mike Sonko ni mtu ana ukabila, ni mtu wa watu wote, tunamwona ni mtu akisaidia watu wa chini. Mike Sonko ndumuchokire ngatho nundu bwo twake amakiawe kutureta Maua na eneo Meru County na ngicokagia ngatho muno ki Kangwana mheshimiwa nundu bwo turetera kiama kiu kambwe ndene Meru County batu ciama bila twethatu nabyo te ciama nigwetikia mwanka thai tureterete mantu mega nko ni gucokira mheshimiwa Kangwana nkatho muno nundu bakungana kiama kiu tukoni kiama gia turetera maendeleo ndene county jetu ja Meru na kinya turakariba Mawaga Umakaraja bari athira Mike Sonko ni mutongeria umwega uria bakujirite witingogi bwawe burio gucitaniria na biawe gutethia baria batiguciumba na Kangwana atitete njira kugwatanira nawe na Meru bangi kinyabo ni bakinye mukondo ni juu. Mike Sonko na mundu tomuji mundu moya sana ani mundu wantu mundu wa maendeleo kinyarira arenga bani to language yawe kwa umbwe mtu mukaribisha Meru nonto tuina Mike Sonko inkuona mbele kwa sawa. Wakati wote umekuwa katika siasa, hata kabla uanze kupigwa vita, hatima yako yote umeweka katika mwananchi wa kawaida. Umekuwa ni mtu ambaye umeshikilia maisha ya mwananchi wa kawaida. Mheshimiwa Sonko kama wafuasi wa Mheshimiwa Kangwana na watu wa Meru County tumefurahishwa na hilo jambo, na tunasema ni asanti kwa kupea mheshimiwa nafasi ya kuwania kiti cha MCA na tiketi ya chama chako, na tutasema tutakushikilia, tutashika mheshimiwa mkono. Dennis Mugendi, Weru TV, muciini wa Maua, kaunti ya Meru. Bomo basia rinda ne skuru ya Kangaro ni bona ne itekora kwa nroko ni mamadho raba kuwa na yareti ni mwalimu wa skuru ya kuamukira aditwa paduo muritonende na kwendeka kura shilingi ngiri 15 mbere tikirwa ndene ya skuru baduwa kinya kure no bua bonene bwa ritoba form 4 kure mone kubwite bobo yakire kierio kinene kiyete na bakere mwalimu munene wa skuru wite baraba tikirwa ndene ya skuru na ritoba baraba kuringanithwa na wenyangia bo skuru yo ritamwaniki na ribotie. Aciari amwe a cukuru wa Kangaroo Boys thini wa gicigo mbunge kia Manyata kaunti ya Embu ni maratetanĩkire marauga ni cukuru uyu kumetia mbia nyingi mateci gitumi. Marauga arutwo onthe mari engate no ati akinya vindi ya gucoka cukuru maretua mbia nyingi muno iria matari nacio, na wanavuva ucio amwe ao ni macokithitwe na mucie mateci magacoka cukuru ri ukareta mwana umucoketie readmission desk ya mbere ni gukiria fees iyo ni sawa ugacoka getua 15,000 cia damage ugacoka getua ngiri mugwanja ndice ni cia ndwi and then from there ugiciria mwana kwa racoka kirathi ukerwa coka na mwana waku ni tugagwita
ndio you've paid. Guku riu magicakaikaga ni undu wa arutwo a kirathi gia form 4 aria matari athomu va kuigana mwaka uyu na igeranio no irakuviriria. Nimeshinda kwa njia. Mimi nafanya kibarua ndio mtoto wangu asome kutoka form 1 mpaka form 4. Nikikuja hapa ninarudishwa. Tai yako nyumbani, ako depressed, ameshikwa na depression. Mnataka niende wapi mimi? Nitaenda wapi? Ndio kilio yangu isikizwe. Atetea. Mtoto wangu ameshikwa na depression. Sijui hata nitampeleka wapi mimi. Nitampeleka wapi? Atakuwa mwizi. Mtoto alikuwa anataka kuwa pilot. Sasa anarima nyumbani. Kilio yangu isikizwe na serikali jameni. Ni marakaira thirikari nene ruvonge rwa kithomo guka gutonyerera ndeto ino niguo arutwo ao macoke cukuru na mathie na mbere na mathomo. I'm calling upon the CS for Education to come and intervene to find out what are the real issues affecting this school. And also I'm appealing to the President, His Excellency the President. We know tunajua ya kwamba Your Excellency, wewe wakati ulikuwa Minister wa Education, kuna zile reforms ulileta katika higher education. Please, you are the father of this nation. Now intervene, get concerned. What is happening with Kangaru School? Nuate kuringana na mwalimu munene wa cukuru ino niwe Akale JB na uria utanenda kumurikwa arauga mbia ino aciari maretua ni cia kurivira wanangiki uria arutwo mekire riria magomire. Waugu akongerera kuga arutwo aria matari maramukirwo cukuru ni aria methiritwe na mavitia ngurani. Guku akirikagiria kuga arutwo aria engi ni marathi na mbere na mathomo mao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Bwarita katonekanya kangi kunoka twicokera ni rono romendekethia ya kari bamara. Na kwa garukire utaka kanyakika kathongika wete green yenange karibuni ala nontu mathaizetere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigwa Kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega unyongo eterete amu bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo tuwa ndo mekaire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene chionde na ndinyareka no na vitamins na minerals teno kwa tukana ni wa nyomba zuzu na Afya Plus angi menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana tembea kwingi iko na mengi na watu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus na sio moto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. I'm cooking.
Pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Nandera ino mabati nini kitamaguri obwega ara gauge 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Muti nije yana kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Ji nice na nice extra premium. Yay! Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari. Thoganire gikeno gya kuja muritwa. Sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya undagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito indagitari utekushedha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijoke etheraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Meru dere itogo kugwatogeni ntuko yetu ya 11 munene jorithi bwangombe cheria Jumamosi tariki 25 cha mweri jojo kianine kia ASK Gitoro Showground njo uthome iguru ria njira injeru cha kumenyera ngombe chiaku na kinya kuongereria mambura jaga kujira imwe mwe aja kwa Weru TV kwa mbili thenya charukire mugeni munene wa gitio ni rais wa Kenya His Excellency Dr. William Arap Samoei Ruto bwinthe ibogwatiogeni
uri na kiroto gya kwithura uri na ngari kana munda aja yetu sako tugatuma kiroto gyaku gikinyanire na mpui ciukiria na yetu sako asset financing loan ruria ukahewa mainde kumija shares ciaku na interest cia nthiguru no karia ni gitara miaka 5 utibatara garanta na no utumira logbook yaku kana title deed ya security arania na tu na rugukurukira 0724114444 yetu sako, your success our pride. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Akiribe shiumbungie ke marane be yete amuna kuandika manifesto ye shioki rekani kaniro kire atongeria barabara ngiri kura marana kinya barabara county ya Tharaka Nithi poete bobo ite nyuma ya bone ndi kona ko miaka atongeri bedrite paiti dinambere mirandi ya kubaguna bongo na kuulwa ni mubatara ya akari bantere poete untubone ndi pokethira poete theri ya akari bonene kumania na utatirwa ni akari bakiwa bobo atethia mubatara yo kwithira ya kiingwa ni atongeria mwatiri mwambi na ribotie. Akari bagicigo mbunge kia marai barikanite kururungana kenda kurutha manifesto kana birabendaga kuruthirwa kiri gicigo mbunge gikina atongoria bao kana nkinya thirikari. Manufacture eu bakodondeka kandi banenkela antu baria bakwenda babarutira wira baria bakwenda kudura ni bwiri gutewa tontu baria tudura bejana manufacture yao should be involved in decision making. Nitwitagwe methani tukiruda decision making. Ketho ni nteto jia barabara, ketho ni nteto jia mbio, nitwitagwe youth ona tino ntona tio twi akariba nturani. Kuringana na akariba barabara baunganitwe ikiama kia uraia Kenya. Baugite rimwe baruthagirwa mantu marabata kwenda na inya na mantu maraba kwenda na inya magatiganirwa. Tutuma kuga ibathiete uria mwananchi akwenda igana kwegana lakini tuge utongoria bura burio nuria mutongoria aja na manifesto yae uria yomokwithwete bebarabo kiri mwananchi uria tongoretie manifesto ira tukwenda tukuthondekaga ntuke ni omde kuma thajire na nusu mbanga thaiji ni manifesto ira tukwenda kunenkera atongoria betu basiasa ona thirikari ria nene tukiuga bura tukwenda mare kali na Tharaka Nithi county kali by the vision 2030. Bariuga kenda kuruthirwa bira bakwenda manifesto eno no ankinya kinyerwe ya atongoria baraba kathurwa mwanka wa 2027 kuma ngavana wa county ya Tharaka Nithi na nkinya mujumbe. Manifesto eno kwa ikamatite into bionde bia bakwenda mare ruthirwa bia county government bia national government tukaito bia thurane ningo tunenkera iwane mpiura gakero kamara kuma 2027 kuthio mbere anenkero copy ambire ku implement mantu mara akariba mara bauga ewinga bana ora gakero ka kuma 2027 no yatumunenkere akiambire kurutha CNDP yake aikira mantu mara montheku kingo mara yetu ikara ikinyara tukwenda kara ta Singapore. Akari baba bataranetie mirandi mwanya mwanya kiri gicigo mbunge gikira bakuga ni tura kubainyeria nera bakuga no abendera ithirua. Lojiro kene mana na tori bari baraba kulima baraba kwenda kurutha mauntu mangi no nturuji ni rutumika na njira nyingi tuona iu ni priority mwembeka muno na nikenda kaire mitheru twara ithirie tuona lojiro rwe mitheru project ira nene au ni kamwene tutonge ni tu project tu nini na kamwene bandu italweganirie mitheru loji kiri potrandeto chaweru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mogambi.
County Pension Fund yo CPF ni thirite itarĩria mathĩna ĩrĩa bokulũkĩra kumania no cherera kokuriwa kwa mbeca ine raba kuwa mwakira nende mbeca ire batiri ni ciukite okinya bilioni 50 kenda nende kwa radio ntubuka nju ya magavana ni uritwe karanthi na kwa radio raba kethira bakire ya mbeca ine we akiare mukaririti wa kanju ya magavana Ahmed Abdullahi ethirite akiwa ni umira nduri bari na rabo kubanga ura bakethira bakire yakenda kunicia murio yo Banta Murangiri aina riboti Rwangi rwa kurungamira mbeca cia ritingugi ba county cha pension ironene kurega kunganirwa kwao ni untu bwa thirikari cha county kurega gukinyia mbeca iji bakiuga thirikari iji nandi china randore ya kwi bilioni 50 bakienda nandi thirikari iji kuria kigina giki aritije daktari Ose Akili ura ni murungamiri wa CPF kirio muchemano jo mwaka jo county pension fund. Yeah, we have a challenge. I call it a challenge with getting our remittances which were not paid by the previous local authorities. You know, the ones which are now defunct. But also we have a challenge with our county governments now. They have not fulfilled their obligations. They pay salary and do not pay their pension contributions on time, or sometimes not at all. Na kumukariritie okanjwe mangavana nthiguru ne Kenya Ahmed Abdullahi ruga jamwe ja marandu ja ija gitare raja ende thirikari cia county chichitirite kuria marandu ja. On the matter of remittances, I want to make it very clear. It is criminal under the law to deduct someone's salary and not remit it to the administrators or the fund managers. And the challenge we're having is because this has been a practice that has happened over a long time, arrears have been accumulated. And we're working with all the stakeholders to see how best to clear those arrears, because these arrears are not only the principal sums, but also the penalties and the interests which they accrue over time. Akiaria Nkuruki Abdullahi nethiritwo akienda thirikari nene kuongera mbeca kiri thirikari cia county kenda gutigira ritingugi ba ugima ba mwiri rungu rwa UHC bakwandika uria kubati. I want to make it very clear that as county governments, we are on the side of the UHC workers. The challenge we are having with the National Treasury and the Ministry of Health is that there is a mismatch between the mode of financing and the kind of contract they want us to give to those UHC workers. They want us to absorb the UHC workers as permanent and pensionable in counties, but they have only provided the money for 1 year under what is called County Government Additional Allocation Act. Inki reporter Antato Chairo kumaisiolo mbeta Bantam Murangiri. Minister wa kuri biashara inene na ini ni thiguruni ya Kenya Wycliffe Oparanya na tariti miswanda ile ya waluluku bokimera kia kaua ile mbere ya mbunge nene aria thira miswanda ile kiene na moguni kathumba ya kethira ya ukire bonene murimi wa kaua ritamoneki aina riboti. You know, there are coffee reforms, and these coffee reforms are being undertaken through two important documents. The first one is the cooperative bill before the National Assembly and the Senate. Already this document, the bill has passed through the National Assembly, it has also passed through the Senate. This bill addresses mainly governance issues within the cooperative movement. These governance issues within the cooperative societies is what made coffee production in this country suffer. So the bill addresses the corporate governance issues. Secondly, it aligns responsibilities between county governments and national government, and also it creates structures, proper structures for cooperative movement. Within the coffee sector, there will be primary cooperatives, secondary cooperatives, the federation, and then the apex. These structures are well aligned, each given responsibility so that they are able to take the farmers' interests
properly. We have also the Circle Societies Act Amendment Bill 2008, which is already before Parliament, that is now looking on the issues of funding within various sectors of the cooperative movement. So these bills are actually going to create a lot of reforms within the coffee movement. Here we were launching the county steering committee that deals with coffee revitalization program that the government now intends to revitalize coffee so that Kenya becomes one of the leading producers of coffee in Africa. Rais William Ruto yarune yawentuga dwarena trimanite na ritingui ba kibarwa bajua kali bara ni amona makandika baba rutaira nguyo muchimunene yo Nairobi kire dwarero wa Rais Ruto na taritime bango na mitratareda akubanga kendo ba ukiria ngwine nako kungi mutongere wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na menedeti Rais Ruto nikira kuwa ni wokwere kureta mpathukenda kwa yania kiremara. Rais wa Nthiguru William Ruto akiaria State House Nairobi ariuga murengo oregani na thirikari no DCP batire na mibango buru na batimurigeria kuendelea na maendeleo marabangirite ya Kenya. Kuna watu ambao wanatueleza ati ya kwamba ati wananchi waendelee kukaa kwa slums ati kwa sababu kuku haiwezi kupandishwa ghorofa ya 15. Hawa ni watu wako na akili kweli? Ni mafala, si mafala wale bana, mafala sana. Yani unatuambia ati tusifanye affordable housing kwa sababu kuku haiwezi kupelekwa 17th floor. Yani mnatubeba ufala kiasi gani my friends? Na niliwaambia these people hawana agenda, hawana mpango, hawana sera, hawana maono, hata akili. Hiyo ndio vile mambo ilivyo bwana. So mimi nawaeleza ndugu zangu watu wa Nairobi, mimi nawauliza tuendelee na kazi ama tuendelee? Tuendelee na kazi ama tuendelee? Nipange masomo ya watoto wetu, niendelee na kujenga mabarabara, tuendelee na housing. Na kukonge mutongori wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua akiaria mathiko ntere Karao na menerete atongoria ba Kenya kwanza batongerete Rais William Ruto akiuga ibo bathuganirwa banene kirigikuo kia baraba kwirwa Karao kire kampeni chegete kia mubunge guntugu kwa kiuga. William Ruto, what you have done to this family, we made you president. This is the way to pay us back. This is the way you have paid our people back. But these girls and this boy are crying here that you killed their father for no crime that he had committed. The traitors of our community, you helped William Ruto to kill the father of these children. It's okay. Tiora tukira yagai ashughulikia andu aya ona ithuĩ no itemi tũtigĩtigĩra Ngai arĩ wiki. Ona ithuĩ twĩ na kura. Hapa Mlimani tutakuwa na operation Fagia. Si ndio? Ya kufagia wasaliti wote, watu ya UDA na watu ya Ruto, kuanzia MCA, MP, Senator, Governor, Women Rep mpaka President. Na hapa Mlimani tumekubaliana na jamii, watu wote watachaguliwa, viti yote 6 ni chama ya DCP. Na mmejua watu ya Olkalau wamekataa mambo yenu, mkasema njia ambayo mtatumia ni ya kupiga watoto yetu. Wewe Mama Faith, kama mama wa mwaka 67, 67 years, wewe kama mzazi unakaa chini kwa kikao ambayo inapanga watu yako ya uawe, ni sawa? Ni sawa tu. Murkomen, you'll never find peace. You have bought almost everything in this country, but you will never have peace. Your wife will never have peace. Your children will never have peace. Kawajiko, you'll never have peace. Na nkurukia memba ba kiama kia ODM kuma Karenjin na baraba Karaga Nairobi. Tumekubaliana kwa viti vile tutakuwa pamoja kama jamii ya ODM. ODM ni chama demokrasia na iko na njia zake za kufanya uteuzi, na uteuzi wake ni wa kidemokrasia,
na tumewaelezea vile inafaa tutembee pamoja. Sisi tunasema kwamba hapa Nairobi tunataka tuchague wale wajumbe wa kila kabila, kwa sababu Nairobi ni ya kabila zote, na tutakubali mtu yote kuleta siasa za ukabila. Siasa za ukabila zipelekwe kwa Munyoro na zibaki kwa Munyoro. Hapa Nairobi ni upendo, na tuko katika chama cha ODM, na tuko kwa broad based government, na sina support Daktari William Samoei Ruto na kiongozi wetu Daktari Oburu Oginga. Hapo ndio tuko. Nkiripotera nteto cia Weru nyukambitaga ki Mutegi. Bwaga ki uno tukinya muthio nteto cia Weru endi une bobo karikiri mubango yo nyontoka uretrine mwenda H the pilot. Kwa majina ni Mama Nyakeo kutoka eneo la Karimba. Asubuhi ya leo tumeshtuka na tumefurahi sana kwa tendo lililotendeka siku ya jana. Kuna hawa vijana wetu wa pikipiki ambao kila mtu anamhitaji leo, kesho, asubuhi, jioni, au ndio huwa tunakimbililia kurahisisha usafiri wetu. Mmoja wao ako na miaka 39 na kilichotushangaza hakuwa ametahiriwa. Tunashangaa. Kutahiri ni kitu ambacho kilianzia hata na mababu zetu. Ni kitu cha mila. Ni kitu ambacho kimerekomendiwa hata na Biblia. Wana wa Israeli waliambiwa na mtakuwa mnatahiri. Na hata wenye wako wametahiriwa, Musa akaambiwa enda uwatahiri ndio muweze kwenda mkiwa kundi moja. Sasa nashangaa mwaka mmoja 10, 20, 30 tulikuwa tunaelekea 40. Mtu hajatahiriwa. Hiyo ni mambo ya aibu sana. Na muthike boto kuleta kiuria nkauria atiri na batere gutanwa thaino kweli. Yes, na miaka enu eneo na batere gutanwa thaino na miaka 39. Ladies kwa mitandao wamekasirika sana by the way. Mariuga ati batere gutanwa thaino kuringa maingi wangu na mitandao na wapi nasema ati batere gutanwa thaino. What do you think muthikire tiambi guthimushikana na by the way? Nisikie mnasemaje? Halo Nyontoka vipi? Data paelo. Ndicho njo kabisa. Oi ngatiaro monaru kuma Amunjo. Yes, Amunjo intele kukathe. Amunjo egembe south. Yes. Nderiwa mukoro inyaji nyame yake ana no atanero. Na batare gutana taino kweli? Niki. Inyaki nyega na tankuru. Halo, Nyontoka, vipi? Data paelo. Ndichonjo. Inyaonde chonjo kumbe tamukaguzi kuma mitongo ndema mulu. Karibu sana mkaguzi. Na ndeo nimpenda kugatere. Arayarira marigo niego ndorairo. Arayarira marigo niego ndorairo. Arayarira marigo niego ndorairo nande na mugacheka bange. So jamaa na batare gutanwa. We. Halo Nyontoka vipi? Yo pilot. Na tani ate kinara. Karibu sana. Lengo mnoka hapa ilo. Ondo hatere. Yes. Baba kinyaga ito yoyo. Hamo gutanethe wene. Winya yoyo. Wina kia mugitana baba wa mtu. Now it's about to go down. Obango yo arwe siasa ini ba kwibare kirio kinya kwe na Franklin Karute SG okay makeno peoro angiromero Peter Mutuma Kalembe itowete JKF kana informa and then kuna minority leader bunge ya county ya Meru hata kinara kwa sawa Oeta kura ya mubango yo arwe siasa iyo kwambiriria imwe ya ndeka inkai Eje ni Weru TV.